takaryange ogunaida pass Chairman w'Ecweka Steven Bingana na Jiran Godfrey Triahebwa atakaguzire umwanya hakaba harimo umuhanda gurukwera abatura okwika hadamu bitwa yahaguzire yabyaramwe bikondo kandi yagambira n'abatura ngo babanze bamuhandikira bamushabo kurabaho konka abantu batugambira bakajya motokera arabireho umutwe gumuhanda iri kuzankaye umbatako kwa hansi mukabizoshone yawe nehere kamekani jangu abarabe ni bendo uruguto bahandike bakushabura bahandikira go wabaye akatakaho ngo bamushabu uruguto rukora byakoma tutoma ngo byako twaje kureba nabwende bibarahanira mu office yawe yariko rajya cyama no sisiri ije kazaho akatebe kansensho ngezo nubwo mwanya nubwo mwe twakishitanya nyuma takaryange ogunaida pass a stopping hanju yaho tani benefit y'abataka manyuka hasanga imuse mukono bakora sogambe ukahasangaho kubara stop RDC kwaburizo muturogu obo bwagura umwanya wo akashangamo umuhanda gw'abatura amugarukiremo ngo mu ndagano yitaka tabaramwerekere mu ngo harimo umuhanda kuri umuhanda ngwenda speed nkatembura nkakoko ekintu cyankiza kunkoraje konke byo kugira ngo bije batembura aha kwabyanga atakafunire mapu yo nani mbasa kutwerera burunje bwansi tukashara umuhanda gukaramu nkafuna hinara ibintu nabikunda aho gusana byona bitwagamba twikirizana ngo umuhanda gwiguke utandikira harahigubire gukozere ki gukinjire gugumize mu gwiguke guhicyaha gugumize mu gwiguke guhike nkahe ahadamu kandi ndi very clear on that so umuntu we nurayemerero muri yejo I will use my powers. Yes. I'm very clear. Onoguno bwarabagomera tikirizo cyo muhando gukwigurwa RDC aragira abatura ngo ahizo bari ya burunju bwansi ebikondo bukurwe gasha kwa Ruth Nwamanya.